profesorica historije, zaposlena u mješovitoj srednjoj školi Bugojno i mješovitoj srednjoj tehničkoj školi Travnik. U obrazovanju sam već nepunih 17 godina. Diplomirala na Filozofskom fakultetu odsjek za historiju u Sarajevu. Kad sam počinjala da radim, znači u obrazovanju, imala sam skroz neku drugu percepciju kako to trebalo da izgleda. Kako vrijeme prolazi, shvatam kako je to jako teška i odgovorna uloga, ali isto tako da se obrazovanje u Bosni i Hercegovini nalazi na samim marginama. Naravno, ne možemo globalno ocjenjivati obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, prvenstveno zbog tih svih razlika koje imamo unutar same države, od podjele na entitete, kantone, znači bukvalno imamo situaciju da više nije podjela samo na entitete ni na kantone, nego da kad radite u dvije škole da imate ogromno rast od škole do škole, da onda se da nakon 15-16 godina kad dođete u neku drugu školu osjećate se kao početnik jer ništa nije jedinstveno. Tako da se većina nastavnika ima taj problem. Znači nejedinstvenosti, od jedinstvenih nastavnih planova i programa do zastarjelih planova i programa gdje imate nastavne planove i programe malterne iz 1995. godine, pogotovo predmet historija da imate znači 3 nastavna plana i programa, 2 škole pod jednim krovom, da ne idem u detalje. Eto, mislim da to samo po sebi onako ugrubo najviše govori o kakvo je obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Ja sam nedavno bila u prilici da razgovaram sa kolegama iz drugih država i na neki način svi smo došli na istu polaznu tačku. Znači nikad se prije nismo vidjeli, počeli smo određenu temu vezan za obrazovanje i onda smo samo u jednom momentu shvatili da svi imamo iste probleme, kako u učionci, tako i van učionca. Stvar najmanji problem je učionca. Barem meni, a vidim i mojim kolegama. Sam bukvalan prijevod bi bio stavljanje mog naroda, ono što mene čini, u centar svih zbivanja i da sam ja, odnosno moj narod, superiorniji od ostalih naroda. To bi neka bila najjednostavnija definicija etnocentrizma. Ako imamo češće razmjene mišljenja sa drugim i drugačijim, nekako onda shvatamo te razlike da se mogu znači svrstati u ono pozitivnu, da uzmemo pozitivnu priču i svega toga, ali ako smo skoncentrirani samo na jednom mjestu, onda mi ne možemo vidjeti šta je iza naših brda, odnosno tih zidova koje mi stvaramo oko sebe, tako i sa etnocentrizmom. Jako teško, jer u razgovoru opet sa kolegama i kolegicama većina njih znači nema priliku da ode na neki seminar ili ne postoji seminar ili ministarstva to ne organizuju, a traže od nas da se usavršavamo. Jedini način je sami sebe, recimo ja sam imala tu neku sreću da sam jednostavno prvih 10 godina svog rada u obrazovanju čekala da dobijem poziv za neki seminar i vjerujte dobila sam 2 poziva za tih 10 godina i onda sam ja u jednom momentu odlučila da ja sama potražim mjesto gdje se ja mogu usavršavati, tako je krenula ta priča i kažem uvijek vraćamo na pojedinca. Sve zavisi koliko će taj neko raditi i s kim će raditi. Znači zavisi kako vam je odjeljenje, recimo meni konkretno ja imam 11 odjeljenja, ja ne mogu sa svim odjeljenjima isto raditi. Bez obzira da li je to ista tema ili jednostavno će biti zavisno opet od one neke unutrašnje klime koja vlada u odjeljenju. Sa nekima ću stići i iznad da oni sami istražuju jer ih to zanima, a negdje ću naići samo na hladnu neku crtu i to je to. I vi onda jednostavno nemate priliku za dalje istraživanje. Ja
radim po planu, imam 4 plana, nastavna plana i programa, od ta 3 su iz 1995. godine po kojima sam ja išla u školu. Udžbenik mi je iz 2001. Prvo izdanje je bilo 2013. Sad je već nekoliko izdanja tu. Ja pokušavam, znači, da izvedem djecu iz učionice. Ako ne mogu fizički, onda da oni sami iziđu iz učionice, da se osvrnu šta ih okružuje u stvari. Da pogledaju, ako znači radimo Drugi svjetski rat, da pogledaju da u gradu imamo neki spomenik iz Drugog svjetskog rata. Ako imaju nekog u porodici koji je stariji, pa da porazgovaraju sa njim. Ako su u pitanju, ne znam, neke teme koje su poslije rata, govorim sad ovdje konkretno o nacionalnoj historiji, recimo da razgovaraju, da kroz fotografije ili novinske članke, zavisno šta imamo. Što se tiče 90, udžbenik prati, znači, odnosno plan i program je do 92. Isto tako i udžbenik. Što se tiče znači, dobra volja nastavnika ili koliko stignu da povežu sa Daytonom, ja taj period mogu jedino odbratiti kroz sekciju. Ne obrađujemo po planu i programu, znači jednostavno ne postoji. U Sarajevu sam čula od kolega da postoji, ali pošto u Srednjobosanskom kantonu to još uvijek ne postoji. Prošle godine sam sudjelovala u jednom projektu i sa djecom sam taj čas trebala da implementiram učionice svjedočanstvo Ivana Sladea, znači Drugi svjetski rat, gdje su oni 90% učenika je povezalo, znači to što se desilo Ivanu Sladeu u Drugom svjetskom ratu, povezali su mi sa 93. Kako su njihove dede i nane bili u ratu i šta je se desilo sa njim. Tako da je to se desilo sa svim tim, eto. Doduše ja jako često u učionici pokušavam kad pričam, bez obzira o kojem dijelu, da dijel gradiva se radi, da povezujem činjenice, onda iako nisam tražila recimo taj moment, da i on su to uradili. Na pitanje da li je neko recimo od njih imao vezan za Drugi svjetski rat koji se sreo sa svim tim zbivanjima, oni su svi pisalo 93. Srednjobosanski kanton jeste mješoviti, znači u školi imam i djecu hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, zavisi opet iz kakve porodice dolazi dijete. Recimo ima negdje gdje nejednostavno samo na osnovu imena možete zaključiti neke stvari, a imate i djecu i sa jedne i sa druge strane. Opet kažem da je ipak porodica ključ svega, zavisi sve odakle ko dolazi, odnosno iz kakve porodice. Pa da, to je... Ako je nekom je otac bio u ratu pa je ranjen, ili ako je neko izgubio nekog bliskog porodici, on jednostavno to prenosi. Jako teško se oslobađaju. Mada je to sad znatno manje u odnosu na ranije nekada, kad sam tek počela raditi. Pa mislim da je bolje nego ranije. Recimo, konkretan primjer, pretprošle godine moja kolegica koja predaje katolički vjeronauk i ja smo obilježavale zajedno Valentinu. Znači na neki način gdje su djeca imala kutiju u kojoj su bacivali određene poruke za neke svoje simpatije. Ali isto tako smatram da je jako važno djeci reći zbog čega je to nešto, šta je Valentinovo i kako. Znači ne da sam obilježavala samo kao Valentinovo kao katolički praznik, nego nešto da oni znaju zbog čega se to obilježava. Da razumeju neki širi kontekst. Da dobiju oni neki širi kontekst i da shvate neke stvari. S obzirom da živim u Srednjobosanskom kantonu, ne mogu baš toliko. U Srednjobosanskom kantonu je to malo drugačije. Mislim da tu treba puno nekih stvari da se uradi i da nisu. Ali eto, potom ne bi se dešavalo po tom pitanju, jer od ovoga napišemo, ne znam, možda
kako uraditi sa učenicima neki naš udžbenik, recimo neku našu skriptu. Evo, recimo, to bude nešto što će ostati od sljedećih generacija. Smatram da je jako važno neformalno obrazovanje. Evo, danas smo isto pričali opet o tom uz kafu, onako kako jedna djevojka kaže, ja danas sutra kad završim srednju školu, ja ću osim onog što znam u školu, dobar sam učenik, znati i neke druge stvari. Neće mi škola proći samo u učenju lekcija. Mislim da su razne međunarodne organizacije, ipak zavisno opet sad kažem od organizacije do organizacije jako važno u nastavi, jer na neki način sve ti seminari idu opet preko njih, a ne kako bi trebalo. Sve je to nekako povezano u niz centričnih krugova. Znači, ako fali jedan krug, jako teško je napraviti vezu. Jasno. Znači, ja kao nastavnik ili bilo koji nastavnik mora imati podršku i onaj krug ispred i onaj krug iza su jako važni. Odnosno, neki dan sam vidjela na Facebooku jako dobro, pa ne znam, mogla bi je nazvati karikaturom ili šta je crtež već uglavnom. Ako se spravi ljudima, niko ne pada. Dva čovjeka nosi ono u sredini na nekom štapu i prelaze preko kanala. Mislim da je jako važna ta uzajamna pomoć, kako mene prema mojim kolegama, tako i prema učenicima, tako i prema školi, pedagogu. Odnosno, čovjek nije rođen da bude sam. Obrazovni sistem, sama riječ, množina je. Znači, ne može da čini jedan nastavnik, jedan učenik, znači to je niz ljudi koji bi trebali da su okrenuti jedni prema drugim. Da. I onda se tek možemo nadati nekom boljem vremenu. Ja se iskreno nadam da dolazi bolja vremena, da ćemo nekad pričati o nekim ljepšim temama.